mu gihugu cya Malawi abigaragambye berekeje ku biro bya komisiyo y'amatora bongera gusaba abayigize bose kwegura bitewe n'uburyo bitwaye mu matora y'umwaka ushize. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yatoye yemeza umwanzuro uhamagara ihagarikwa ry'imirwano rirambye mu gihugu cya Libya. Muri Congo nubwo umubare w'abanduye Ebola wagabanutse cyane, OMS yongereye igihe cyo kwita kuri icyo cyorezo mu gihugu. Mu gihe Zimbabwe yugarijwe n'amapfa, ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM rivuga ko 60% ry'abatuye icyo gihugu badafite ibiribwa bihagije. No mu mwaka ushize kandi icyo gihugu cyahuye n'amapfa. Naho muri Mali isosiyete y'ubuhinzi yitwa Sidibe Agrotechnique yizeye kuzafasha inganda z'ubuhinzi guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe.